имама суббо цада харибе ин еб сафарат хамзатил халт инухта хутула хиянатаб аҳлуял божу тариқ қабула цадаса хамзат имамас шамили қерӯҳелбит ана хиндалазул аскарги бачун салт эшшоян жиндиргу аскарги бачун имам салт ава кудали росават шариат лезе ана шариат лезе имам жиди хивач уневук илҳарал цедеҳдерица аҳиги бан имамаста данде рағезе ахушки ғумекки ракарана qoqab zamanayalda janib цедеҳдерил кулабазда аскоб имамаста данде бағезе анц азаргуялда садсикунчи уге бодандашлана ҳесли нухмасли ҳабуле букана ахушдерил муҳаммад қадияски цедеҳдерил қадияски синги азаралда миқлусиялда лебералда ун қабилеб сонаслул анциле соабилеб августалда имамасул аскаралдаги цедеҳдерица данде ҳабура боялдаги ҳорчоб кудияб рағ кана ҳанҷигу ҳанҷи шариаталде дачарал адамаз имамаси хиянат ҳабуна ва цедеҳдери рақалде ана имамасул бобиххана ва жиндиегу мутиал муридзабиги рачун ҳамзат ҳениса нақхи қази кана шамилица киргебдерил майданалда аскар данделхизан балаҳунчун шабгу қобана хупайвешшаравгу шамилида бицана имам боги биххун тадуссун анилан ҳес садахрук аразда бадичоямна ножорни пақасул баракате чоти буго имам тадусинеке абун цо рӯзман қоял гендерил маҷгитасуб шариат леясул хабар кедал шамилица тадиги вақхун абуна ножода кумбатила ғази муҳаммадида цаддах шариатки хвара билан ҳеҷъу ҳеб аллаҳасул дин хӯезеги ҳеҷъу ғази муҳаммади сашлик авнехлер авараги саллаллаҳу алайҳи васалам хана халифа биги хана аллаҳас динашу рах кун рағулезе берҳенлиги қол валлаҳ калди рӯҳ букаго дитса шариат цунизе буго ахираталда аллаҳасу рақалдасан ажр ботлеравчи дие кумек ҳабизе ҳадурхе аллаҳасу шаръалди данди вақаравчи ватани ҳев рағдеги ҳадурхе